پشت حفسروک پیده بری صالح مسلم هاتی آزاد کردن هن پرسین گرنگ پیش کردن. جل صالح مسلم در باس ولات دین یا اروپا به یه راست هن آستانگا به آنها او به چه شرط و مرجان هاتی آزاد کردن. شروع سیاسی دکتر یکتا اوزون اغلو دهف پیوینا خویا برای سکایپ را حول داکو برسو و پرسا بده. بریارین کو سر ازمه رانی وان سیاسی نه و maalesef veka kesin ku devleti metine bir kez kurbanı van biryarın siyasi dibin yani emkarniro hevlu birosken ku icar serneketin kanun şirket و که صالح مسلم آزاد بود گیش آزادیات. بله. بنرینه تا به کی جان شرط و مرجع و هاتی آزاد کردن؟ از بینش خود گرتن آوی دیجی قانونی بود. اینگه که قانونی تنه من بدهان سپورن قانونن چکا ناف سه روزه دا خبردار بنگه قانونی یا گرتنه ویتنه جبر کو حتی دو ایوارجی دگوتن کو انترپول بیا خستی لی دوستین ما و از خوشی گیشتم انترپول تشتکی مثلا ندایه محکمه یا خود پولیسین چک دیاره از قرارش ترکیه هاتیه و با آواکی هنک کسین کل بدره امبیجن ناف دولته امجرار بدن دولت کرد maalesef devleti kurulu komara çekeceğiye ve kamuoyu zanen men bir suçar sale ser devleti kure çek denesinin bir tokamne davici sala beri hat ve şantını maalesef icarcı ev devleti kurd kediye devlet o daha fazla kuş Türkiye hatiye bu ava ki gahandiye cin ku dikarın kesi bıdırın evli polise o polis ev şaha polisi ser bu ve işte hanif kitani. Belin. Vekte guti navi yani debekut dewe lista Interpol'e de hebe. Eğer navi dewe liste de be. Bire Salih Müslüm eğer derbası valatık din ya Avrupa be. Yani matrasik veli hayal wedej be ben çaf kiral. Prensibelatın. Çünkü jberku idin velatin Avrupa zanım ku Interpol'e Türk bu göre desturi Interpol'e tabneteveyi karnak. Me minake ki habina beri ya faiza beri niviskare ki Türk ku hemvelati Almanya la Almanya diji şu İspanya o İspanya hak gırtını. Çima hak gırtını disa Interpol'e Türk nivisandine ki şandı bu Interpol'e nabneteveyi bu yere kek Salih Müslim ne vekaviye. Jberku Interpol Interpol'e çek bukhuji dibece ko nivisandine ki ahudakwa ki usa Interpol'e Türk nehatiye o evji kare ki nekirne ku Salih Müslim nevederi vere gırtını diyare ev leistoken embejen istihbaratın Türk bu hınek kesin ku nav politi çeke da kartken behevra vekat ku İngilizce'den ve hemkari yahut cooperation ve kari hani via anine ev le evya bengehevi kanuni tine bu jber ve ekicim mahkemevi azat. Dema bir Salih Müslüm hati bir binçaf kirin ve demi Türkiye dahaza wikir. Yani mafet Türkiye heye hemalatiyek dedi ev hemalat Salih Müslüm hemalati Suriye. Yani Türkiye dikare dahaza wiş valata ke dibike. Dikare prensibi şertu Interpol heye saya saziye nabnetveyi ku nab Interpol'e Türkiye'de endam Interpol'e dikare ke le evyanlar ve mane ko otomatik ev vere gırtine o kandine Türkiye. Dve dadige hem ve velate
Avrupa keman Nisa'ya ve darge hem velate ve da fazla hani car kitme evken binin derçav gelo evda faz kanuniye yanına. ده باور باندورا ترکیه لسر ولاتین اروپا هبو لسر قانون نو هبت کار باندورا که سر واشه که درباره این و بویرانده باور نکن نه eviyet demeler dirane ki bu çapen Almanya işte hataybat servidadın isminin ve hazaran ajanın nit la Avrupa'yı da digerin o tabaki dişi kanuni dikin eviyet Almanya ciddane ve latin dine ciddane idi dimine ser van ve latin gelo evi seri o harbiken o da fazla Türkiye bininci yana